I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Ngiyanibingelela ke lamhla ngelisonto dingemashumi lamathathu kwenyanga lesetulo sesivala nje inyanga esihlokweni sethu serhapsody yamaqiniso lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke umfundisi uthi kulalele kulungiswa mayibongwe inkosi kulalele kulungiswa. Umbhalo wokuvula wona incwadi yaSamuel wekuqala sahluko selishumi nesihlanu sifunde amavesi lamabili livesi lemashumi lamabili nakubili nelivesi lemashumi lamabili nakuthathu kufunzeka kanje. Futhi Samuel wathi simakadze ujabula kakhulu yini ngeminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengekulalelwa kwelivi lasimakadze. Buka la kulalela kungqono kuneminikelo nekuqaphela kunemanoni etihanqa ngobe kuhlubuka kufanana nesono sebuthakathi nenhloko lelikhuni injengebubi nekukhonda dithixo mayibongwe inkosi. Asive ke umfundisi esihlokweni salamhla ukuthi ngabe usifundisa uthini nakabhala uthi emava Samuel enkosini Sawula aveta lwadi lolunemandla lolusengodini yekungalaleli. Sawula abetfole indlela yekwenta tintfo legacile kuNkulunkulu ngemprofeti Samuel kodwa wakhetha yakhe indlela yekwenta. Wase Samuel uyamekhuta nakathi kulalela kungqono kuneminikelo nekuqaphela kunemanoni etihanqa. Leyo incwadi yaSamuel wekuqala sahluko selishumi nesihlanu livesi lemashumi lamabili nakubili. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Uthi ke umfundisi naka kuthi kulalela uhamba embili kwemihlatshelo. uNkulunkulu ujabulela kakhulu kuphila kwakho livi lakhe kwenta livi kunanoma nguyiphi imisebenzi yenkholo. Bese uyaqhubeka ulinganisa kungendi lokho lokushoya inkosi nebuthakathi nakathi ngobe kuhlubuka ufanana nesono sebuthakathi. Lokho kucathanisa lokumangalisako kungalaleli kukhicita kuhlubuka mayibongwe inkosi. Kumqoka kakhulu kwekulalela livi laNkulunkulu njengoba umfundisi asifundzisa. Asiqhubeke uthi ke umfundisi uyaqhubeka ngekuthi nenhloko lelikhuni injengebubi nekukhonda dithixo. Uthi ke umfundisi kuhlubuka nekuqhubekiswa buba inhloko lelikhuni. Futhi yini inhloko lelikhuni? Uthi ke umfundisi kwala kwemukela kucondziswa ikusima endleleni yakhe umuntu ale kuyalwa kwebuNkulunkulu nekucondziswa. IBhayibheli lithi lokhu kulingana nebuthakathi. Nakaqhubeka kumfundisi agcizelela uthi lokho kungobe esimeni lesinjalo lo muntu uyatiphakamisa futhi atibone njengalotiphethe uphakamisa ahloniphe imibono yakhe ngetulu kwelivi laNkulunkulu. Lokho kutikhonda futhi kutikhonda wena kukukhonda dithixo mayibongwe inkosi. Angiphindze ngikufunze lokho kungena kahle. Uthi ke lokho kutikhonda futhi kutikhonda wena kukukhonda dithixo mayibongwe inkosi. Uma umuntu lothide angalaleli futhi agcizelela yakhe indlela ungena ekuhlubukeni. Uma alungiswa abesolwanga guquki loyo muntu unenhloko lelikhuni futhi inhloko lelikhuni ngekwelivi laNkulunkulu bubi nekukhonda dithixo. Ngakho ungaqali uthathe kulungiswa kwamoya noma imiyalo lesuka evini melula. Kwala kucondziswa kutenda sithixo wena liqobo lwakho. Kwala kucondziswa kutenda sithixo wena luqobo. Kodwa kuthobela livi laNkulunkulu kukuhlakanipha mayibongwe inkosi. Kuthobela livi laNkulunkulu kukuhlakanipha. Oh hallelujah. Ngicela sisho umthandazo njengoba
sesifunzile. Uthi ke babe lothandzekako, ngiyabonga ngekucacisa nemandla elivi lakho nenguquko leliyiletha empilweni yami. Inhliziyo yami ithambile futhi itinikele emiyalweni nasekucondzisweni kwakho ngaso sonke isikhathi. Ngiyalihlonipha liphimbo lakho ngetulu kwanoma ngumuphi lomunye umbono noma lokungakhethwa, futhi ngihamba ngekuthobeka nekuthobela insando yakho, futhi ngiphila enkululekweni nenjabulo yekulunga egameni laJesu, amen. Uqhubeka nesifundo-ke lamhla utawufunda incwadi yeTaga sahluko se-24 livesi lekucala, ufunze ngeluhumusho lwe-New International Version, ufunze incwadi yaJakobe wekucala sahluko livesi le-22, kube incwadi yamaHebheru sahluko se-12 livesi lemfica ugcine evesini le-11, ugcine ngencwadi yeTaga sahluko sesithathu livesi le-11. Mayibongwe inkosi. Nangabe usebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye, utawufundza incwadi yaJohane wekucala, ufunze sahluko sekucala nesahluko sesibili, uqale evesini lekucala ke lapho ugcine evesini le-14. Bese kuba ngencwadi yaHezekiel sahluko se-43 nesahluko se-44. Kanti ke nangabe usebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili, incwadi yaJohane sahluko se-16 uqala evesini le-12 ugcine evesini le-22, ugcine ngencwadi yetikronike tesibili sahluko sekucala nesahluko sesibili. Ligama lenkosi malibonga. Singaphumi ke lamhla esihlokweni sethu se-Rhapsody, ngiyanikhutsata njengoba kulisonto ukuthi nihambeni emasontweni, asambeni esontweni lapho siyawukhonda khona inkosi, sivumise kube kuhle, sive livi lenkosi, sibusiseke emoyeni. Mayibongwe inkosi. Nisalungiselela inkosi inkosise, nikhonde kahle nalamuhla. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.